Football Titi par jasari som pakwana ngai khavele don ta ila Bournemouth player club yan zok tena an helron anten semenyo chon January ni khata adin montur chiang theise adua a khelmek na club Bournemouth hian thu chiang thutluk na mumal tak nei ngei se adu tuna hian Manchester City in semenyo hi an be se meka club lian dang point be se mek bokin semenyo hi chon City hi a on ber ni in soi ani boka club liana luna rem chang anei hi man tangkai adu ani hemia hian Bournemouth in thil anti boilutuk launan semenyo hian classic transfer kongka honnia adin montur chiang man ngei se adua Bournemouth hian an chua tir phal donemo don lawemo chumia chuan thutluk na mumal tak an nei aphut semenyo hian release clause aneya pound maktare samruk panga niin hetiang zat sengam tan chuan leimai thaiania Bournemouth in andang theilo ma se a release clause ang lawa dortu te laka ero Bournemouth hi chuan an ui bet thei thung ani Manchester United defender thang duang Aiden Heaven hian England tan khelchun zom zel thlangin Ghana tana inlan thei ani na man tangkai atum lova kumsom pakomi Aiden Heaven hi Londona pianga nia heiwang hian English mi ni na aneya ma se ama thla tu te a api le pu te hi Ghana mi le sa te ani awangin Ghana ramtana inlan thei ania Ghana mi ni na nei telani heiwang hian Aiden Heaven hi Ghana hian an ramtana inlan thei tura ngain an thli thlai uluk leya hetiang kara hian Aiden Heaven hian adu ti chiangin Ghana ramtana inlan tumna anei lova England tana inlan zui zel du in thutluk na asiam ani nakum sani somni paruka FIFA World Cup khel ani dona hemi hunatan hian group khata Ghana England Croatia le Panama te an oma Aiden Heaven hi England tan FIFA World Cup khela fe chuak jinga atel rin omlo ma sela Ghana tan ero nakuma World Cup khela fe chuak theina rem chang ain hongzau leya hetiang ani chung hian Heaven hian England ramlam hi ala on tangar ngar ani German football legend Toni Kroos hian nakuma FIFA World Cup kheltu ram somli pariat telna tur chung changa ankal phung thar hi tha atilo leya ti hian soin FIFA World Cup ram somli pariat in el hi kechu adu lo tu zinga mi kani ram tam takin World Cup an khelve thei phana tur ani na ki ero acha le maya ma se player te hi kan ngai tu azwal deuh hlek atula in el na lut na tak tak po hi kan ngai tu chian deuh atul group stage ha silifai te singa fai te golnga gol khati te kan munok dona chu team tel tur te en hian achiang reng chu tiang chu fansina an en chak tak in khel ani ngai lo atha du na kanei liana game quality sang takte hi mu nuam kati ania ma se singa fai te siruk fai te a in sop ang chi hi chu ke chuan mu nom kati ngai lo ati ani Toni Kroos hi chuan ram somli pariat in el na turani awangin ram sang quality in thlauna sang zual hian gol akeng tam tura angaya team in khanlo tak anom bel nuala ring chu chuan in el na hlut na thlengin ati hniam theidon ni hialin asia ani European top 5 league atangin League 1 Bundesliga le La Liga ten classic chol an hmang meka Italian top league Serie A le English top league English Premier League ero chol lovin an khelchun zom zel thunga chuta chuan Serie A in khelang sarzuala ses Fabregas sakai shoi komo in khwalmuala list sithum fain an neya Juventus point khwalmuala pisa sinhi faya nein Juventus tan hian kalulu le Kenan Ildisten gol khatveve an khungani AC Milan in an mikhwal Verona sithum fainan ne boka Milan tan Christian Pulisic an gol khat khungin Christopher Nkunku an gol ni akhung bok Inter Milan in khwalmuala Atalanta sikhat fainan neya golam chun hi minisamruk pangana a Lautaro Martinez akhung ani champion line Napoli in khwalmuala Cremonese sinhi fainan ne boka Napoli gol ni te hi Manchester United atanga lona an ho Rasmus Højlund akhungte anni Serie A hian zan ina dar khatle mini song panga Roma le Genoa anin machon le dona hei baki kum ina khel tur nei to lovin match day dot le hi chu kum thar lama January ni thuma an khele chau don ti hian Serie A season kal meka kum in sani somni panga bi ka Inter Milan hian ma an shwaita a khel som paruka tum som pani chakin pai somthum parukan neya panina AC Milan hin khel som paruka tangin pai somthum panga an nei thunga point khat chawin anin thlawani pathumna champion line Napoleon oma point somthum pali an neya palina Juventus hin khel khata khel tam chungin point somthum pani an neya pangana Roma hin khel som paruka point somthum an neya zan ina Roma hi an chakani chuan Juventus chunga anom le theidon ani
Serie A hian tebula ma hroi fal anom hlei theilo awangin champion tur po hi rin thiam ala har sa hleya champion be sei sang team enge mozat an la omani Serie A hian top scorer ni mek hi Lautaro Martinez ni in goal kuwa akhunga player tu man goal som an la khung tling lova tun season B ka hian goal khung thei fal anom thei me ulovani assist nei tamber hi Inter Milan player Federico Di Marco le Como player poimo Nico Pastani in tumruk veve assist an nei to English Premier League po matchday som pariat na khelania heta hian West Ham khelmola Fulham sikhat finance chaka Brentford in an mikhwal Bournemouth goal khata nein Burnley le Everton te goal khung lavin anin ne to ka Sunderland le Leeds United te goal khat veve khungin anin ne tok bok Leeds United tan hen kalvar lawin an goal khat akhung le ta ka wangin ti hian English striker hian a club thar Leeds United tan hian English Premier League match a khelna hnung paruka a zone zatin goal khung ta zia tu naya a che thahle Leeds United club chanchina sangkha zakwa somnga pakwa somruk seasona top flight league ka an player poimo John McCollan azona match ruk chung goal khung nuwa Dominic Calvert-Lewin hi Leeds United tana top flight league ka azona match ruk chung goal khung le thei masaber ani Manchester United in an mikhwal Newcastle United sikhat fain mini somni palina a Patrick Dorgu goal khung mangin an neya Newcastle hian penalty lo chok ngei tura in ngain Manchester United defender Martinez hen ball ngei nia an hriat chu match official lamin penalty a an ngai tat lo thunga hei hian soizui a hlo hle Manchester City in khwalmola Nottingham Forest goal ni goal khatin an ne boka City tan Tijani Reinders cha mini somli pariat na goal ma hruaya khung nuin mini somnga palina Nottingham hian Omari Hutchinson mangin an sut vele ma se mini somriat pathumna City tana tangkai Ryan Serki an goal ni goal khata an changna goal khunga City hian point hum an hlo chuak Liverpool in an mikhwal Wolverhampton goal ni goal khatin an ne boka he matcha hian Diogo Jota chungchang thar thwa omin Jota hian Wolverhampton le Liverpool tan a khel thina wangin club pahni te hian hun big an manga Jota nupui fanau te po in a hmuna in khelan en Jota fa te phei chu naupang kai chua an tang nge he matcha hian mini somli pakhana Liverpool hian Ryan Gravenberch ka goal khung mangin ma an hruaya he minulak mini somli pahnina a Florian Wirtz han khung bel vele in German playmaker hian Liverpool tana a goal masaber a khung ani Wolverhampton hian second half mini somnga pakhana set piece mangtangka in Santiago Bueno mangin an sipuran su thena ma se goal dang lu bel talavin Liverpool hian point hum an hlo chuak Arne Slot kai hruai Liverpool hian tun season a Premier League a hian set piece atangin goal som panhi te meu an chhuatling der to a Bournemouth le Nottingham Forest tenen tun season Premier League ka set piece atanga goal chhuatam ber team an ni hau mek ani Arsenal an kal zela an mikhwal Brighton goal ni goal khatin an ne Arsenal hian mini som palina an team captain Martin Odegaard mangin ma an hruaya Odegaard hian tun season Premier League ka a goal masaber Brighton laka hian a khung ani mini somnga panina Brighton player Rutaran an lama tilut palin Arsenal ma hruaina bel chaina oma ma se mini somruk palina Diego Gomez mangin Brighton hian goal khat an khung vele heminu hian Brighton in base nei changjol ma sela an base an puitlin talova Arsenal tangtlang thein goal ni goal khatin an chaka point thum hlutak an hlo chuak English Premier League matchday som pariat na club lian tamjok an chakla in Chelsea ero an tloma an mikhwal Aston Villa in goal ni goal khatin an ne Blue Chian Joe Pedro mangi mini somthum pasarina ma hroi ma sela mikhwal team Villa hian second half a goal nia chang le tin mini somruk pathumna Oli Watkins mangin an sipuran su ta mini somriat palina Watkins bokin Villa ta na khung bel Aston Villa hian Stamford Bridge ha point thum an hlo chuaka Chelsea ero in point an hlo chuak zolo Aston Villa hian ti hian azonin tum som pakhan hne na an changtling ta a kum sangkha zaria somkwa pasari le sangkha zakwa som palia te azona match som pakhat chung an lo chak to na an club chanchina an chak zone reiber record an nei to te tumtuma hian an ni rualta ani Villa hian English top flight league b ka hian azonin tumriat hne na an chang ta boka kum sangkha zakwa soma October thla atanga December thla chung khan azonin top flight league ka tum kwa hne na an changa kha record kha an hnai ta hle Aston Villa hian season kal meka bulan tran thalawa an match khel masak panga a phechuan hena changzo lovin te bula po som pariat na an oma Premier League ka match nga chung hena changzo mi lawa anom nuwa an match rukna atangin hena an changtran ta a an match rukna atanga chiar tranin tung kheng hian English Premier League ka
Aston Villa aya nena changtam team anom lova Aston Villa aya point thok chuak tam an om lo bokani Aston Villa hin ang club chanchina English Premier League ka match masa som pariat atangin point somthum pakua an la hlo chuak ngai mi lova tun season a hian match masa som pariat atanga point an hlo chuak tam ber record an siam ani English Premier League in kheldanga Tottenham in Crystal Palace khelmuala harsatakin point thum an hlo chuak ram boka minisomli panina Archie Gray gol khung mangin Tottenham hian sikhat faya chakin point thum an sual chuakani English Premier League hi kum ina khelchun zom tur ala om thunga December ni samthum pakhat kum ina ninhung bera jing dar khat le minisomli panga ate match an la khel dona January ni khat kum tharni ya po team chen khat an la in London tuna hian tebula Arsenalin poisomli pani nein point ni in man shoi meka panina Manchester City in poisomli nein pathumna Aston Villa hian poisom pakwa an neya palina Liverpool ang vele tabokin poisom pani an neya pangana Chelsea in poisom ni pakwa nein parungna Manchester United in poisom ni pakwa vek an neya pasarina kai thar Sunderland omin poisom ni pariat an neya ni Wolverhampton hian khelsong pariata nenala changlo zelin chum som paruk an tloma chum ni draw nein point ni chau an hlo chuaka relegate ngei tura ngai ani zuita zel Africa khomol puya in elna sangber Afcon po khelchun zom zel ni in tuna hian group stage an khel meka an thlenchina team then khat ram sangjok in hlangkai to anom lain team then khat din mun ero ala chiang lawani group stage paltlang tur chiang to te hi Egypt Nigeria le Algeria te an nia heng ram pathum te hian knockout round an in hlangkai to a ramdang knockout round in hlangkai an la om lo thung Afcon a hian group stage a round khat chau maba ka om to a hemi azo nu hian round of 16 atangin knockout round an khel tran don ani infiam na huanga choimoina langsar jinga mi Globe Soccer Award chuni jan khan semchua ani le ta a he choimoina hi kumsan hi somachang khan semtran ni in he choimoina hian ki sang somni pathum ni jan khan semchua ania chuta chuan Globe Sport Award choimoina hi Novak Djokovic tennis player in adonga best men's player choimoina hi Ousmane Dembele PSG player poimoina donga best women's player choimoina hi Barcelona player poimo Aitana Bonmati in adong bokani mi palam football club thabera Paris Saint-Germain thlan ni in Mechelam football club thabera FC Barcelona thlan annia best coach Luis Enrique thlan ani bok best midfielder Vitinha thlan ania best forward Lamine Yamal thlan ni in emerging player PSG player poimo France Rolthar Desire Doué thlan ani best middle east player choimoina Cristiano Ronaldo anadonga best agent choimoina George Mendes andong bokin best sporting director Luis Campos thlanania Maradona award player talent nei thabik nena lan hi Lamine Yamal Barcelona Roltharin adonga Yamal hian tunchum choimoina sema hian award chini adonga ni best national team Portugal thlan annia best president Nasser Al-Khelaifi PSG president thlanani comeback award hi Paul Pogba anadonga Pogba hian ain khello wangwang nuwa Monaco tan inlan le in match thum a khel to a match la khel tlem le ma sela comeback award hi adong ta tho player career award choimoina Andres Iniesta andongin player career award choimoina vek SMC NC Bobby khi Hidetoshi Nakata anadonga Asian player chuan om hian aphu le special award choimoina hi in memoriam to Diogo Jota indongin best club branding choimoina hi Los Angeles Football Club in andonga best mental coach Nicoleta Romanazzi thlanniin best academia right to dream thlanania kura break best content creator Bilal Haddad thlan ani Seattle version shima best agent choimoina big hi sangni somachanga kum in thlenga an semto zongzonga hian George Mendes hian don lo tum ni chau aneya he choimoina hi chu George Mendes ata ti thei khopin Mendes hian adong de malmal mayani transfer thuleng kan soimain Cristiano Ronaldo su nu te hi soita ila Portuguese superstar hi ala chuai lauti a statistic atang hian alang chiang hle inrini jan khan al nasa in sithum fain al akdut an neya Ronaldo hian goal ni khungin a tholok le peklea ti hian Cristiano Ronaldo hian kum in sangni somni panga bi ka hian a khelna club al nasa tan big chau match somthum paru ka khela goal somthum pani lai akhung tling hem maya assist rumli nei talin kum somli mi ani to chungin match a khel zat loi goal contribution ala nei ani
goal khung dana hian penalty tum som pakhat petin tum kwa pet goala penalty area pon atangin goal thum akhunga penalty area chunga atangin penalty goal tel lovin goal somni akhung bok ake velamin goali ake dinglamin goal somni pali alu mangin goali akhungani anram tan bi kumin sani somni panga a match ko akhela goal riat lai ala khung tling le ta thowa asi sero anei lova heta hian penalty tumthum ape da tangin tum khat apet goala penalty area pon atangin goal khat akhunga penalty area chunga atangin penalty goal tel lovin goal ruk akhung ake velamin goal khat ake dinglamin goal sari akhungani tichon kumin sani somni panga bi ka ramle club tan bel khomin Ronaldo hian match somli panga akhela goal somli akhung assist pali aneitel minute somkwa panga point paruk dan zela goal khung angania ala turu viawani kum ina hat-trick ero asiam talawa free kick goal po anei lovani penalty tum som pali petin tum som apet goala penalty area pon atangin goali akhunga penalty area chunga atangin penalty goal tel lovin goal somni paruk akhung boka ake veilamin goal nga akhunga ake dinglamin goal somthum pakhada khung boka alu mangin goali akhungani kan topic nunhung beratan transfer thuleng ngai thata ila heta hian BBC na alor khom atarlana melin tar langin Fulham chuan PSV atangin kumsamni pani mi US striker Ricardo Pepe laglu andua Dutch club hian amanatan paun maktade somli vel an be seyani Telegraph in tar langin Liverpool chuan Manchester City elpuin Bournemouth Ghanaian forward kumsamni pangami Anton Semenyo hi laglu antum hle Team talk in tar langin Bayern Munich chuan German midfielder kumsamthum mi Leon Goretzka hi chuati randua Tottenham hin anlei du ani chuan ti in remchang an siam sakni in team talk hin atar langani Talk spot in tar langin Crystal Palace le Newcastle te chuan AZ Alkmaar atangin midfielder thangduang ta kumsom pakomi Kismith hi laglu antuma La Liga club lian Real Madrid point Kismith hi laglu antum Standard in tar langin Tottenham chuan Manchester City atangin Egypt forward Omar Marmoush hi January tha laglu antum dona Porto atangin Spanish striker kumsomni pakhat mi Samu Ageawa hi laglu antum don boka Juventus atangin Turkish forward kumsomni mi Kenan Yildiz hi anbe sei boka Anwa hian an lalut lawani poin atu emobertal hi chu January tha hian laglu ngai antum don ani Team talkin tar langin Sunderland chuan Lille atangin kumsom pariat mi thang duang tak Aye Buadi laglu antum meka kumsomni pakhat mi Monaco midfielder Lamin Camara po anbe sei tel Spanish sansin bulianten tar langin Manchester City defender Nathan Ake kumsamthum mi hi January tha City hian achu an phal saka ma se amanatan paun maktare somni pakhat vel an be sei thung Florian Plettenberg in tar langin German club Frankfurt chuan Nottingham Forest forward kumsamni pathum mi Arnaud Kalimuendo hi laglu andua ani baka hian Newcastle atangin Will Osula anla be sei telbok Fabrizio Romano antar langin Dutch club lian Ajax chuan Burnley defender kumsamni pakhat mi Hartman hi anbe sei meka January tha hian laglu antum don Spanish sansin boten tar langin Liverpool chuan Real Madrid atangin French midfielder kumsamni pathum mi Eduardo Camavinga hi laglu antuma paun magdade somruk vel sen ngai tura ngai ani Spanish sansin bote vekin tar langin Serie A club Girona chuan Barcelona goalkeeper German goalkeeper ni bok Ter Stegen hi laglu andua English club Aston Villa point Ter Stegen hi laglu andu ni in tarlan alo omto thinani Fabrizio Romano antar langin Real Madrid chuan kumsom pariat mi midfielder thangduang tak Franco Mastantuono hi lona chuatir tumna an nei lova Xabi Alonso hian chorju zel du in Mastantuono hi ama be sei tu ten hena kaltir arem ti lovani Football Insider in tar langin West Ham chuan Brazil midfielder kumsom ni pariat mi Lucas Paqueta hi January tha hian an chuatir mai theya an player poimo ni in cheldu ma sela West Ham hian sumtam taka dortu anton chuan an hnial theidon lo ni in tarlan ani Standard in tar langin sum mangtam thin Chelsea hian January thlasik transfer kongka hon huna player thar laglu tumna an nei lova center back mamo inti hlema sela ni pui transfer kongka hon hun nga an thlang zo kani ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thla thechin chu nile phodro se